Da vas pozdravim usput i da ispričam i ja nešto o sebi. Baš mi je interesantno ko sve snima te video i objave stavlja, pa konta mogu i ja, ovaj seljačić u dugim gaćama, do duše malo su prljave, ali ne veze otkuda ću i da ispričam kako je moje školovanje tokom bilo, pošto je bila puna kuća djece, daleko se išlo u školu, pa to je neki 5 kilometara, ali trebalo ići, trebalo se truditi. Bilo nas je nekoliko učionci, ali pošto je bilo oko 4-5 kilometara ići, učiteljica je rekla, pošto si Edbire, ti najbolji učenik, uvijek dobiješ 2 plus, to znači nekad ako bi zakasnila ti možeš održavati predavanje jer si najbolji učenik. I ja sam se uvijek divio tom, kontam, tata, babo, mama, nebitno. Rekao, pa i mene učiteljica hoće da me stavi kao zamjenika da nekad, pa se i oni zbunili tad, kontaju, vidi, naše dijete, nema Bog zna dobre ocjene, ali može mijenjati, pa su svu nadu uložili u mene, a kontam ja, ajde prvi, drugi, treći, četiri razred nas, nekad bude 3, nekad 4, nekad 5 u razredu, to znači uvijek sam održavao te predstave ili kako bi rekao učitelj, folirao se kecilicu neku u bivšoj Jugi, nosio zvijezdica na glavi, pa to su čokoladice padale, pa do duše mi tada nismo imali ni dijeli nam po kocku šećera ako nekog pošalješ, ako poslušaš da te pošalje nešto da kupiš ili da mu doneseš koje drvo ili Međutim, kako je život išao dalje, roditelji su dobili stan i to znači knjiga sam više napisao, ali jebeno je kad danas moraš sve pogurati, danas sve moraš preko štele, onda zbog te škole i zbog svega toga, to znači i kam je dobar Poljak, ali međutim financijski se čovjek ne može progurati. Kontam, pa napisat ću ja tu koju knjigu i objavit ću ja koji video, a neki će režiser shvatiti da sam šetao po Evropi i da sam naučio bez ikakvih škola više jezika da pričam francuski i njemački skoro tečno i tako me vodio život. A hoću vam reći u vezi te škole i sve to, doguralo je se nekako do 4. razreda, ali šta dalje se mora ići još dalje u školu, kako platiti primjer i kako platiti putarinu ići, a puna kuća djece. I međutim, nebitno, nekako se to guralo, a ja sam sanjario, rekao, pa Bože, možda bi se nešto moglo i studirati danas sutra, pa sam čitao to po kompjuteru, kontam, Bože, vidi, kad su mogli neki studirati da ne idu redovno, i onda kad sam vidio na TV-u, Bakirova žena studirala, nije niđe mrdnula, još u ratno doba, neredovno, zar koji to postoji da neredovno ideš, a završiš fakultet i postaneš neki glavni kolač tamo kojeg svak voli čopnit, a svak te voli počastit. Pa rekao, pa nije nikad kasno, šta je to godina, nisam ja sad djed, do duše da sam oštećen trajno, ali dobro sam opet, voli se Raja uz mene nasmijati i zezat se. To znači, ovim putem želio bi pozdraviti svu Raju i moje fanove. To znači Bire Zenca, jedan od najsmješnijih tipova koji je 1000 puta umro, 1000 puta oživio, 1000 zašto, 1000 zato. Kroz sve ovo dosta ćete toga i shvatiti, iskužiti. Pričat ću vam kak sam po zapadu hodao. Bosanac koji je 3 puta išao, i krao sam i svašta sam radio, koji je išao puno puta na put i prijavljivo se i ljudi me ostavljali, kažnjavali. Onda sam krao poštu jednom, upadali smo 3 puta u nju da otvorimo veliki sef koji je 5 tona, a na njemu volan kao u kamiona, pa trebalo je to otvoriti. Ali sreća, pa smo iznijeli 2 mala da nađemo veliki ključ. Pa to nije ključ, to je kao lauza, jedva njega okrenem kamoti da otvorim vrata, u vratima 300 kila. I sad, znaš, meni je skočilo nešto ovdje, brate, hoću crknuti, valja jednom ući, izaći, pa čovjek ko neki veliki centar, pa iznijeti sef, pa taj mali sef otvoriti, tražiti ključ,
do duše bilo je siće, svega u njemu, ovo ono, pa onda drugi put uletit, nije bio ključ tu, ja ovog napol što je bio sa mnom, kontam majmune što nije izgledao gdje je ključ, a pošto se na šalteru plaćalo sve to, pa rekao, Bože dragi, kaj uvijek je bio u gornjem tom kao sefu. A mu rekao, brate, kaj nećemo sad, možda su ga odnijeli kuću, ma nećemo sad ni stat, ti kažeš da je velika lova unutra, puna kesa para, pa nećemo stat da ga jebeš. I tako da sam ja njih jedva ubijedio tamo vamo, rekao, idemo ponovo probati onaj drugi iznijet, možda će biti siće, ako bude ključ, ako ne bude ključ, pušiona, a svakako, ako ne odemo, ljudi će iskušati sutra da je rane neko bio tu, niti odnio pare, pokušaj krađe, zapravo ni para, ni jare, ni pare, ništa. I tako da smo mi uletili i drugi put, ja s teme na temu, zato i jesam trajno oštećen, ali nebitno, bit će vam vrlo interesantno slušati jednog lika koji je prošao mnogo šta, jer kak sam sagledao youtubere i te neke likove, ko nema se ni 1% nisu prošli što sam ja u životu prošao, to znači, ali imam crno na bijelo i svaka moja priča, spika, nebitno i moj razgovor koji ćete saslušati ili moju istoriju ili bilo šta o meni, sve ima crno na bijelo i imaju ljudi koji žive svugdje, koji mogu to potvrditi, dokazati i vidjet ćete to preko komentara i sve to. Međutim, dugo sam se mislio da počnem ovo da radim, to znači ne i zaradi, želim da ostavim djela za sebom, ja živit mogu, imam pojest popit, pobjegao sam čak malo iz čaršije na čist vazduh, neku sam sebi kućicu kupio, tako da ne mogu više zenca ubi, to znači dok dišeš još sam nos u persu i onako mi je kljovak u nosoroga. To znači, problema imam, ne mogu ga istresati ničim nego toplom vodom, pa ga dobro nakvaciti, natopiti i ručnikom veliki, ne ona kanta i ovo ono, ili što bi rekli, valjnik, zahljeb. Ja volim ove starinske riječi korigovati i upotrebljavati. To znači, kamilice ili nekoj vrsta čaja pa se pokriti dok ja tu, nakvasim i dok ga dobro potparim, to znači, brate, tek onda počne disati. To je procedura svakodnevna. Do duše, eto, Njemci su ispali raja. Ja sam rekao, zato što sam prvi put otišao, prva zemlja je bila Njemačka i zaposlen su u restoranu, tako da sam rekao šefici, rekao, ne mogu disati, to ono, kaže, reći slobodno osiguranje će platiti, nek ti operišu nos. Ja sam mislio, on će to nešto pročačka, to đavla, oni mene, brate, uspavali, 3 sedmice u bolnici, gore dole, nos proštopali ko hiltovkom, jebote, kraj, kad sam ustao, ne vidim lice, nego prvo se vidi nos, pa onda uši, vamo, vire, majko, reko, draga, hajde, bio mi je povelik nos, ali šta, ako mi ostane i pola volki koliki je sad natekao. Znaš, ali eto, uvijek govori, stari narod uvijek govori, veli kakav nos, takav i ponos. I zato ja kad idem gradom, ne smijem se svugdje ni ukrenuti, mogu se negdje ukrenuti, trznut se u busu ovdje u autu, udarit babu, slučajno nosom i ganjat će invalidsku ili dobit će neku vrstu penzije, mene će u mriju strpat, ispašće nasilno ponašanje, okrenuo se, nije što sam je nosom zakačio, ispalo bi na kraju udario je šakom, izvalio žena upala stara i haj se izvadi tu, pored naše ustanove, jer kokaju i radi ko kako hoće i koga hoće, to znači država je haos. Ali eto, falim te Bože, pa je, evo opet nos procurio, moram naći papira, malo da se obrišem, ali žao mi sad napustiti temu koju sam krenuo, brate. Uglavnom, hoću vam reći u vezi te krađe i tu pošta to znači, ja ću vam biografije svoje pričat, Bire Zenca, bit će objave svakodnevno skoro, to znači nastavit ćemo, postaćemo jedan novi youtuber,
I ja mislim da ću imati puno klijenata i svojih fanova, to znači samo ljudi koji me poznaju bit ću zadovoljan i želim usput sviju pozdraviti. To znači i u Švicarsku, i Njemačku, i u Austriji, i u Sloveniji, i u bivšoj Jugi cijeloj. To znači bio sam što se tiče Juge od Ulcinja do Trsta. A to znači zapad, neću ne spominjati Zaničane, naše ZDU, kanton, a to znači Srbiju cijelu i znam je raje kako sam šetao kroz život, nisam nikad radio, tako samo da sam ljude upoznavao i sretao svakakvih likova, onda sam morao i preživljavati, švercovat, šanu radit, od šane do svih vrsta poslova, jebi ga, živit moraš. Plus, još te krene ovo, da ti je malo ono, da ti je ovo, fine žene, barovi, izlasci, muzika, onda upoznao sam dosta i estradnih umjetnika, eto, usput bih želio pozdraviti, također, eto, pozdravit ću jednog od poznatih likova, on zna mene vrlo dobro i dobri smo pravu, to je moj drug Aco Lukas, veliki pozdrav druže od Bireta Zaničana, Grodonija, eto, dovoljno što sam rekao sve, ako Bog da nekad ćemo se sjest pa ćemo popiti koji čivaz ili viski, nebitno. Eto, ovako ćemo započeti, pa dokle bude krenulo. To znači, uglavnom sam htio tu temu, malo imam i tremu, pošto je tako krenulo, što se tiče prvi video uvijek najgore započinje, ali dok sastavim ja sam sa sebom tu vrstu komunikacije, dok popišem vrste tema istinite koje trebam da vam ispričam i volio bi da ostane nešto za mnom, jer čovjek živi od danas do sutra i baš bi bilo super da vam razmijenim i da čujemo i od vas šta kažete na taj sam moj život. To znači bilo je baš od na dno do vrha vrhova, to znači bilo je nekad i pune kese para, a bilo je nekad gorle pod nogama, nekad čak sam i komu završio, evo ovdje su me kao koronu kad te buše, evo ovdje ima rupa, tu su me bušili, jedva su me spasili, bio sam 20 dana, sreća pa se potrefilo u Švicarskoj, 20 dana kome i poslije 20 dana sam se probudio i bio sam 3 mjeseca intenzivne njege. Kad sam vidio koliki je račun platila Švicarska, to znači bio sam osiguran, to znači oni su to platili iz tog džepa, da nisam mogao vjerovati da košta od 6.000 pa naviše 6.000 švicarskih franaka, pa naviše jedan dan sa osobljem, hranom i sa njegom njihovom. Kontam 3 mjeseca puta toliko, pa Bože, kontam, to je više od 1.000.000. Znaš, plus poslije toga psihijatrije malo odvalio pa kontam ne bi ni mama uložila pokojna ili rahmetio je duši, ne bi ni odakle ženi tolike pare, pogotovo bilo kome, pogotovo Bosna naša da rekne, ajde stavit ćemo ga u komu da ga spasimo i da ostane živ, jesi bitan. I ovdje, kad vidim neka omladina malo nešto, ako nemaš love i nemaš poznanstvo, dijete rođeno, bi ti prodali bi i tebe ili bi organe prodali, svašta nešto bi uradili, samo da su u plusu ili jednostavno da se ne muče i to. Uglavnom, eto, vaš Bire Zaničanin, neko me zove Švajcarac, neko Bire, neko Edbir po imenu, to znači želio bi da vam ispričam svako raznih tema, istinitih uz dokaze i bit će vam vrlo drago, to znači moje šege i priče istinite i onda je čudno i tu komu što sam preživio, napisao sam i od njega jednu knjigu sa kratkim sadržajima, možda ima preko 500 stranica, ali kako sam na mom životu živio, to nije bio san, nego sve znam šta je se desilo i šta je, čak sam doktoru ispričao tom Švajcarcu, on se zaglao, ufatio kao nemoguće, svako ima neku vrstu, kako bi rekao, greškice ili fele, što bi rekli Švabe, ostane ti neka vrsta sitnica, nekom govorna mana, nekom ovo, nekom ono, uglavnom kaže sreća pa ti ništa nije na tebi ostalo,
trajno, da te to zeza kroz život. Uglavnom, eto, to sam s teme na temu krenuo, uglavnom, bio sam vam počeo pričati za tu poštu, ali tu ću vam detaljno ispričati, izdaću papirologiju tu da vam pokažem kako se sve desilo i u kojem gradu, kako se sve to izdešavalo. To znači, 3 godine ništa se nije znalo, na kraju od ljubomore i tako neki Bosanci uvali da su i njih kaznili. Mene su dali uslovno 5 godina na 6 mjeseci zatvora. Ovi su neki morali vlat keš. Ja sam rekao, oni su pitali, gdje sudija ustao, pita mene, kao, gospodine, ustanite, gdje je vaš novac, gdje ste vi potrošili novce? Ja kažem, druže sudija, gospodine sudija, rekao, ja se samo sjećam da sam par mjeseci imao finih para, dobrih, da sam išao po klubovima, po pufovima, javnim ustanovama, to jest gdje ima finih žena, rekao, i volio sam otići u kazino, kockat, i te žene, rekao, to mi je toliko lijepo prijalo i mislio sam rekao, da će to trajati duže, međutim, to se potrošilo za više mjeseci, ali, rekao, ne žalim nimalo, rekao, ako, Bože moj, ako mogu, vratit ću vam, meni je žao što sam to desilo, ali se ne sjećam, zato što sam ja to već uzeo neke vrste tableta, ničeg se ne sjećam, sam se sjećam sutra kad sam ustao da sam imao punu kesu para. I ja sam to, rekao, sakrio, pomalo trošio i to sudija na kraju i uz mog advokata kao ovi ostali moraju vratiti zato što radi kao gospodin Jašarević ne treba ništa vraćati kao ali kao ne smijete ništa u narednih 5 godina, budete li što uradili, dobit ćete odmah 6 mjeseci zatvora i još za to novo djelo dobit ćete kao i tu kaznu, tako da se nemojte se igrati, znaš. A ja si isherio, oči iskrivio, znaš, tresim se ovako, sav, drži me advokat ispod ruke, ja se sav izvrnuo, kontam, evo dvica, trica, ko šali, rekao i noga i švice avionom s lisicama. I sreća, sve to dobro prođe, ali ja ću to vama ispričat baš u detalji i baš će biti interesantno, ovo sam vam površinski i ovo ide među prvim videima, to znači volio bi da osjeti i bivša Juga jednu legendu, mnogi me tako zovu sad, da li se zezaju, ne zezaju, znaju da sam lik i da sam nasmijan non stop, šta me sve pregazlo, još fali voz i trajekt da me lupi i mislim da bi tu karijeru tek tad završio. Tako, puno pozdrava svoj raj, uglavnom nastavit ću vam za taj sef, uglavnom bilo je u njemu 250.000 keša i bilo još nekih stvari, bio je ključ, otvorili smo, brate, donijeli keš kući, podijeli, baš je bilo ekstra, to znači pravo umjetničko djelo i niko nije znao, to je se očistilo, opralo, sredilo, da je u novinama izašlo kao u tom smislu kao da su duhovi prošli, uzeli keš, izašli, nema nikakvih ni otisaka, nema nikakve scene, ni obuće, ni ovog onog, jer mene to prepalo kontam, ako tresnem, ufatim, ode pare, jevo ti, ajde čovjek što će u zatvor, ode i lova. I hvala Bogu, nije ništa otišlo, nego eto, kad pavci saznaju, ja sam rekao, nemojte nikom govoriti, pašće kad tad, i tako i desilo se. Nakon 3 godine padne, što su ljudi, neki se pohvali, pričali i eto, na kraju platili ceh. Ali eto, ja sam imao sreće, pa nisam imali su i drugi sreće, eto, možda su vratili novca, koliko su vratili, nisu, ne znam, ni ja sam, uglavnom smo se razletili, ostali smo i dalje drugovi, sve to, ali to znači nikad u životu nisam volio ni s kim raditi, tek tako, jer znam, glava te zavoli, plus reće, evo i se dogovorili, radi, uzimaju ovo, kradu, lopovlišu, to znači organizovano vrte poslove, najbolje otići, ako ćeš već i ukrast nešto, kradi sam, nauči se ukradi sam, ne moraš se niskim poloviti, ali si makar nešto. Međutim, to sam ja dok sam bio mlađi i kod nas u Zenici to je ipak neka dika, vrsta dike kao koja je dobar lopova, da nisi puno
ceha platio ili da normalno, ako ti ne ide za rukom, normalno, nemoj se tim ni baviti, bolje otiđi, onda radi, zaposli se i od plati do plati. Međutim, tako se strefilo, ja sam otišao, mislio sam bit ću mjesec, 2, 3, pa sam mislio 1 godinu ću biti, pa 2, 3, 4, 5, prvi put se strefilo da sam ostao 13 godina, skoro punih. A prije toga u Njemačkoj skoro bio 2, pa onda trči tamo, trči vamo i sad zamisli svaki dan kontaž, doći te policija pokupiti, hoće li te šupirat, neće li, kad će ti upast, kad će te na avion odvest, hoće li ti dat papire, kako će ti dat papire kad si kažnjavan i crn ko rudar neki. Uglavnom, bit će vrlo razno raznih tema, smijeha do bola, to znači valjat ćete se, stomak će vas boliti i sve to. To znači vaš Bire vas pozdravlja i nastavit ćemo druge prilike samo dok napravimo svoju stranicu i da obezbedimo to da sve bude kako treba. Lijep pozdrav svim našim Balkancima kompletnim. Izvinjavam se ako ima koje greške ili ako ima malo tremice, to nije ništa, dok se uhodamo, bit će ekstra i ja mislim da ćete biti prezadovoljni. Sve najbolje i živjeli, veliki pozdrav od Zeničana Bireta. Ajde živjeli, pozdrav.